Ovo je naše dvorište. Ovo je Leo. Evo vidi. Ovo je Vladina prozor od kuhinje. Tako izgleda sad naša kuća otprilike. Takav balkonska vrata ima i Hana. Tamo dole je Ljubi. A ono tamo dole, skroz iza kuće ima bazen. A ovo su moja ulazna vrata koja se još uvijek farbaju. Još ih fali, će sad biti gotovo uskoro. Onda kad uđem unutra, desno je Vladimir, njegova gajba, levo, moja gajba. I kad uđem unutra, to je moja soba, koja nažalost još uvijek se radi. To su moja balkon vrata. I onda ulazimo dalje. A ovo mi je kuhinja. Trenutno stoji nešto, čisto može nešto za skuva, kafa neka. Kupatilo je ostalo isto. Isto kupatilo. Sve se još uvijek radi. Moja bivša soba je sad Hanina soba. Trenutno izgleda ovako. Fali je krevet, to treba da stigne. Evo su njena balkon vrata. I opet ima vrata. Vrata, sad tu malo haos. To je moja garderober soba, koja se baš i ne vidi. Ne mora da se vidi kad je haos. I onda se opet ima vrata koja ulazimo kod Ljubinke spavati sobu. Kod Ljubinke smo. Znači vrata.